I 10 ljudi, danas igramo Hunger Games na Mineplexu. Tako da vidimo se poslije kad krene. Evo ljudi, krenuli smo, idemo odmah. Idemo, brzo, idemo. Sad ako mi kilaju, majku, ne! Zaglavili smo se. Da li ide neko? Ide na lijepa dama. Ja se vraćam kad snijem dugo. Stigli smo ljudi, idemo gore odmah. Ide naš prvi čast. Ništa nismo došli. Opa. Ne smijemo sada crknemo. Idemo tu. Idemo gore. Gore. Još. O, beži. Beži bre. Jao, ljudi, gdje smo se bili? Ja se vraćam kad stignemo na neko čistije mesto. Nažalost, ljudi ubili su nas. Žao mi je što je ova epizoda bila tako užasna. Sad znam da će me svi nećete da mi subscribe zato što ova epizoda je bila mnogo loša. Pa sljedeća će bude još bolje. Evo ovako, sad popričam nešto o kanalu Random TV. Kao prvo, nisam imao mikrofon nekoliko, 2-3 mjeseca, pa sam izbacivao klipove kao Minecraft i to. I ta sranja. Pa sad smo počeli da igramo Hunger Games na serveru. Tako vidite, neko mi sad piše o Skype, nebitno. Evo vam pokažem kako sam ja pao. Bio sam tu, nisam bio tu. Eto vam pokažem, bio sam tamo reći. Brže stigni tamo, brže. Idemo fly. Brže. Tu smo negdje bili, evo, tu nije nas shvatio snijeg, nego sam ja samo skočio. Skočio sam ovako, tario sam ovaj snijeg, mislim nije me snijeg ubio, nego sam pao na lišće. Tako, lajkujte nas na Facebooku, nemamo Twitter, ima veze. I to bi bilo sve u ovoj epizodi. Žao mi je što epizoda nije dugo trajala zato što sam pao tamo. Pošto mi je ovo prvi put igram Hunger Games. To na Mineplexu ljudi, sad ću vidite. Na Mineplexu. Evo vidite kako izgleda Mineplex. To bi bilo sve u današnjoj epizodi. Ćao!